Solar project alama puthak pen IM sojorong par lapen land and revenue asai kamalong officers atum pen HDP men ti sorong long an kahmridam. International Day Against Drugs Abuse lapen illicit trafficking aputhak pen KSA lapen abarim UPLA atum pen batik pachajeng pon. Ramlekthi LP School long luthan bangpa bat vekji aphan headmaster lapen school managing committee atum pen kachunugri. Karbi Abirta than ponji bang nili jitkramsa non biotang ton penlang ponek sinang. Borjan consensi ki parlopon HDP men tiso ronglong solar project ki bidam ji pupen lebangso solar project ki bipen rong choksi rong arat tomben sme along leki dun ji pupen ajoksi labang dak bangke solar project na bilong le posi rong choksi rong arat tomben sme asi ang tong spadudun ajoksi kedam tang wu signify encourage rokani em so jorong par lapen KAC Land and Revenue Secretary Officers Mondol SK atu men tiso ronglongan humridam si rong choksi rong arat tompen cingki cingwai pedepon HDP men tiso ronglong bangkelabang so solar project nang bilong le posi rong choksi rong arat tompen semi labang su kacingwai along semi pachini dun pamelo. Areng ke suri tu nireng ke su mamuli kali laga tu naga theng naga Lang so kali apun lagi so naga cuma maintain solar project dak kiban kata lahorian MC area apa maintain dak main kisu mate HDP yang parlo dia lo ahok ke so dam bini ke ho lahorian MC area ho dak long le khali do set hola sai rong ni rong ni maintain alang li tum sa bagan pa main tu si hodak binangan long le rai lo long le khali non do laga tuma pa do adibasi tum long le pa do tap ke do ahok be da ban ke niri tuma hin ben ke ho da ke tam te mesen ji naga thoka jaga tu to khor kuri bola pare ita local manu mati par naga ta boha manu bela naga muni tala dak nang kita konsil pen aku non ka citungi ta konsil pen la aku naga tuma men pen ini tum karbi aso Baliang border pen itu border itu labang sabi ulang sabi makai itu nang di tebang itu jom sini itu dokumen cepat naik Karbi itu niltuman yang son ekte deh niltuman Bangladesh sang toy lamu niltum ledak itu Pakistan Bangladesh sang toy lamu niltum Karbi sobat cikgu itu masih niltum ekte niltum dak deh lo Bangladesh sang pun lamu Panggap ini kah? Nang tum alam, nang tum meninggal lo alam ini fungsi keban. First step yang mati keban. Ini gambura tu mai iklo lasi sadam chatata de hola po ki sort helon de la kan ning klo siam sa commitment lo lasi nidi tu mangke api lan men la non ili tum dak ke do pen 800 meter hul dak la hidiang bong inglong so teplong son do matiti apran ke hul dak kan enik derlo atame non api nidi tum dak revenue office atum pen cadastral map lang lo cadastral mane junto la pota ka bonai hedi ladak bang ki puri ke main tiso 1 main tiso 2 block 2 lo hai main tiso block 3 ladak pota do kok mat la bang ke inthani ker lo basi non akimi ki puri bang ke non ilitum ki do bom adim pen hu ladak 600 meter ne 700 meter ne adung hiti ke minoi matedi hula an lo ka bang ladak pen bang lo angke non ilitum dak do bom pen la puar e bangke hilu tui kono de la bangke la dak bangke ho next kili ke 1 kilometer bisile la bangke use ke khak la hapon bangke ake non dak ilitum reference and ponang la dak pen la punat bango de ali hupu parai bang lo la bangke la dak pen 400 meter hula puan no ahoy ke enke rai lang
Kupus. Oh, kupus lo ha. La si la hidi la hai bang ke ibiti kangen lo apot bang ke. La chia cha la hidi do nani tum choklem la hai bang ke ibiti kangen. Am do posi la si aja si tame bupen sardum than kang dak lo ronga sor banga ki mangala pulo nili than dak po sarde. Ronga sor ki mangala pulo sar. Mani tu teli masinang pidek the. De. Gao de nili phan lamania por nang pitha athino son ke apor long verve hola dak bang ke mane siksak pik nili ni oilo apor da kom pik posi sarum da por kom hek lasi nili thek o pelani dak karjap kali de nili chupin dak dunji chupora ka dui phale ni dak karjap kali bonda ana rat ho mentu adina kai pene ha pusar pisar pen ke do along li allah minak tema lasi nili ta thek de sitame sar ano karjap dunji phani li thurlo lasi rara tuma nangli tum ka dogawia aning alam si nilige sara phan phanun lo piniga ase ke theta awedera ma nili ningi thinang naklo ase ke thinang koklo sini phan dia tha lasi sar ka dogawia tum kimanga bangke dute lima si pithek the ode ho kalange sitame nili tum banga chi sikela pulo Ciklion thom tame ciklion pho tame chi song det po pule aprang pranana chi song pik lomati bang phokep thi po bang pharo thi po kalimadi evi phik tame chi pi deji ponsi ni tumge chi siglo rong asor ke sarde mane ini walam thom halang de mane ininga EM Sulzurong Parpen Samira Tumpen Chinki Jingwai Pontusi Ra Tumaning ke hangating pensi Cyclem pon pupusi lam chakti bipon lo Lapan jongsi komani along ligi parlo pon tokok liputang di tokjur alopen nang pinut nang litum kupisi ke nang jima puke Bon same solar project pangkiladak bipon vek pupusi EM Sulzurong Parpen pachini pon Pele patirek na. Kalau hai robor orang tu papil na. Lalu hai. Laso posi koan si lakon cina ima pula sini tung pini ke bang makela si amundol escape pencenglok la yo pula met ke selama bang rupiah sang wan lab lo. Lasi muheta pulu mati. Nala tung koan si kipek na ima po bangke lakua amundol pu rupiah sang holo lakula met ke semua rupiah sang holo tung Japonon laan ke nanti kan lang po muhet nang line ko mani ke jong kang dumati yo. So tuar pe nang pula sona kasi ponang tung Japonon nil tung nang dun nelo. Posi mondol do po ronga sarlo SDB lo banang tum ronga sorta chidum turji don jeng to jeng ni putela kana tum ni hang duno he tata. Kasi laan ke nang pe kang nang po pute alang liak ko map smart hulipo. La so map smart hulipo ako nili tum ako kang nili ako siemang nili po hulipo. Muhara suhut man ako pu SDB lo ronga sa pangnahang hulipo ya. Bala somong pen pu besa ho ba kumane nang tum nang li ko pisa ho ne terang saho to nang tum nang dun thu te lampu rong asara tum ni tho the te mai pe nang tum sun dun ra rong asara lar nang tum ni no choglo mati nang ni dun hada nang ni dun lipun de ka chikoi khre dia lam theve CM ta Karbi tum han si ekdom ber si de along le philang thi ji pu CM ta ani ha hello nili dak nang tum na ko te pon ni hang he ong lo apo sila so bangke dum mane ka chibohong nili pen nang chibohong nai CM ang chibohong nai kolam theve He mo pe polo kasi pek seroy. Project dag do po nang tumarong dag la men kiso penseng lorong ko si dele ahoy ki bun de lumati. Arong apre ndo halong katar penseng lo abalian sa do galo. Apo si nang tumahin pe nang tumarong arong ko si tumang ko an si pek ni ma po nang ahoy kin anu lo. La so bang ke purong pia sang ho tumdo po la purong pia sang ho penseng lo ako ko mamay mo ato di pen class tako along itu la EPDC sira tundalang dupo he so me pa ang pusat pom tupo nang tumarong idea ame ba jo aprang mo nang ilong do ke jo aprang me po hala so pen tan elo no pi mo nang te no mo ni pini nang ilong do bang ke la ke aprang si polo aprang si tumang ke penang na rong paluet silang ni tumang tong mulo na pula SB nang ke halang tong mulo danging kan gang nai parang si yong mulo so kan dulo Dingtare pera tumi hang no la delu de honong at nyame ke pulo la dak chop tilang ko alang atumi de pudun thuli lo puduna joni si kini dak ni de bang lo mati du chingwai thulo ako selam thuno thulo te laan helu ho puta ko hada ko silong ko chang thuno ngi Labangso solar project aputhak pen kahumida mahut labangso mailong atstong dun EM Sulzurong Par KACC Land and Revenue Secretary Officers Mondols SK Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar
Rong Chok Sia Rong Asar lapen SGB Men Tisu Land and Revenue Committee President lapen Secretary atum chetong dunsi labangso amaya puthakpen tiki than pedopon. Labangso solar project aputak tiki than tang derpen EMSO jorong pharsami ke dam popu ke parahut Rong Chok Sia ratum towarang khang petsi labangso towar anar pege damlongle nilitum towar keno parpik labang ke Rong Chok Sia ratum pananing kan pen lone nilitum kisung nang labangso towar pen le nalita dam ingnun nang lita chini ikpo nilitum Rong Chok Sia ratum kan pen lone kisung nang kedam tang MSC kilik ahut pen sami nangli Budeng itu hang ahur bangke ki high lo butang te to orang selang pivek posi nang lilam cakang speed lo. Boy office tem nang linon ia mandar office me labang so to orang selang pipet dead a jokpen nilitum kon ne ke sungnang. Labang si la so to war king nu le nang lidam ingnon nang lita chini ikpo nilitum la sabang sora tum kon pen ne ke sung ke boy nang posi rong sora ratum thur pak pen kham ke thip lo. HDP pen serpin potiso Karbi Longri Abirta. Kedam tang busing ni pa encourage sokoni ada por pai ke por malompen sangti hidima de Balipajar High Secondary School pachu akla malompen Karbilu choli song lapen abarim UPLA lapen bike rider atum chelang pet pensi International Day Against Drugs Abuse Elix Traffickings aputak Balipajar pachu akla malompen bike pachejeng pon pangcheng ponsi surupathar angkang along an bike pachejeng asai kedeng pon. Irthi adang pi along sami drugs ke chopai ne kabat bom ajoksi kaya along ke thidung kana hok thekpon longsi United Nations Office on Drugs and Crime UNODC atumpen inclu ingzapon si UN General Assembly along engdeng 42 112 7 December 1987 aningkan separai ponsi busik ni pa encourage sokorni bangki International Day Against Drugs Abuse and illicit trafficking pu irponsi labangso bangso krim nangkoki drugs ke chupen kana hok thetan lasi hamphang song aphanda bangso apen ke pabrir ponsi phansi labang sorni ki hok pon lopusi separai pon lo drugs ke chu mate kirim arta ningkan create shock pen encourage shock angbong malom henlo aphai ki ongnai pusi chithan pon lo
Labangso International Drugs Against Abuse Lapen Elix Kings Katalon pon alongka dukawi home paroke thom su sia bai tun pat jeng pon si misen pen pachun pon pon bangson loje ini bangke do karbenglong pode tum dak surbot har lasong kang podet kali ane the UN long si chipare jole 1987 ningkan samusa je indeng 42 lapen 112 labangso ang deng UN assembly chipare pon loje mane anti drugs abuse bangke pavir nangji hala si general assembly pavir chiparai ponlo asila bangso ting lasila an ka phiri milo je GN UN general assembly ungta chiparai ponang ko lo je la bangso drugs apu thak pan society phan pavir pon kosong si pavir pon ama hek ponai ma thema la bangso claim clip pute athema la bangso ki claim nang kok bangke arta ningkan krit trok la pen ningkan ingko rap hola bangso risu ijang la bangso awe la so arta ang bong dum le ki chu phai ki ong nei amasi la bangso la cholo pulte la bangso drugs ki chu BJP la tumbangke kopilo aphu se arluji avia bong ang phol hai se hingnu policy hala ham phang phana ki mi ma thada moni la pulote non a phanang ba bo nang bat bong pulote itum ma non ke itum kar byang long kar beri sutum da ki rim nun bang cheng lo sila bangso kirim dun bangke kopi ni aning karong phanta hai mini kapre kopi pen pen na mi same aki jut bangke nang idiglo pulote la bangke itum aki mi phanda mone de nasi itum don chimat har chingwai lo je dak itum dobom dak society phan ka matha ko mampasen itum ki claim poi ma to expedal upel itum pen chenglok dak rider tum do kadu pen itum chingwai si itum ta isi galilo itum la bangke chirok to ka sai claim pon thunang po rong bisiko ke rong pen hello tum rong lut si lahai pachini dan nai thema chini ne pinangan bang ke chini dia ji las bangso chini ne pen si ki chodon aposi tum ka pachini dan penang sot akai phan mimira ji la hello la si ne tum la bangso pina sai ke pang cheng pu rong je pe than pon po je nang tum la bangso ke ko pilon nang re ar thole ka charle nai gali pusi puin tum nang re ar thole ka charle nai gali nang le ki mang kopi mala bangso ki mang kam hola ke pachuni phana alenot hala son sini tum slogan en ponlo hello nasi lahe ke do ki chobang do same tum pinang sa bangso ke chobang phudum bang phidum dolopte society long mane alang tum kopini ke lang sel kopini la so bangso dokok putiti la bangso kali kang hon pensi ko son ke pajong ma thema ko an ma ki koi la an hala bangta la so bangso akimia towar ke bang ve ji phan ke lasi hetum ke atwar ke thanun ke pami dun la te tum ke ria towar doji sili tum la pang polo pini bang ke hala ki chu do phan ke lang sele tole kang hon pa atwar ke than pon ji la bang ke chok chi la so matela ki thurmi awe ki mitum drugs kirima phai pinangan batang lo budang bolote pharong bong pen phan plikep 40% ba ke rindet la song sin litum theklong lasi nilitum XUPL Welfare Society la pen Karbi Longri song phamphang ini sanchomi nilitum chingrum si pini la bangso anti drugs awareness rally bang pangcheng pon lo konaten sinang litum pini la bangso jai meeting nilitum non magala surubothar MSC ang kang rong tokonu same pini awareness mate bike rally bang padodamji la pen school along same long ni ka homri point phan nilitum chisik pon athepi ko pene ken pondo ma pini nai to athepi ke nilitum la helo araki hormu senot la pen kai chupa yong la pen towar mi damoi bangpat nilitum no anga chetong bang pharo soselo la pen bike bang hum troke bak soselo Bang jelang apor hut nale tum lapuson ki teng ponci ta jisik do kachisik do athela ke drugs ke isi khe phan hamphang phan phere mimi hormu la pen aniwang si batbong son la si ki khang doi phanil tum ki wangji ani same cherok tok pen doji la pen hamphang along lai hormu ko pawe dai phan an pen bori ponji Ilip MSc Consensi ke parlopon Englong Sarhiti Ram Lekhe Lower Primary School long Lothan bang hinibet bon semela bangso school ang Charlie Usomara phaika tukobi bang troksike pra phoandu la so joksi logothan chiphan kisung do koklo aro sobot ke mane lowest score hoi gol Christina Lekhepi de kulikhana la silothan ma phaina papat bek thapusi school managing committee amai pu la penda bangso school ang master pen chenglok Usomara picture piece of prakon penda chuni recon আহিছে যে আপোনালোকে মানে এইটো কাৰণে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তো আজি মানে একচুৱেলি আমাৰ এক্সাম অভাৰ হ'ল মানে তো আমি এক্সাম অভাৰ হোৱাৰ কাৰণে আজি মানে LKG UKG ৰ কাৰণে এটা শিশু মেলা প্ৰগ্ৰাম আছে মানে স্কুল লেভেলৰ তো আজি মেইনলি বেচিকেলি এইটো শিশু মানে মেলাৰ প্ৰগ্ৰামটো মানে আমি অৰ্গেনাইজ কৰি আছোঁ এইটো বাবে আজি মানে নৰ্মেল ক্লাছটো নাই
প্ৰগ্ৰাম হোৱাৰ পিছত এনেই আৰু খোৱা বোৱা কৰি পেলাই আজি অভাৰ কৰিম আৰু তো এতিয়া বৰ্তমান মানে আমাৰ কি হ'ল আপোনালোকে আহি নিশ্চয় দেখি পাইছে ক্লাছৰ সংখ্যা কম মাষ্টৰটো অলপ বেছি আছে মাষ্টৰটো কম আছে তো সেইটো কাৰণে মানে আমাৰ মানে অলপ পঢ়োৱাত অলপ কেতিয়াবা দিগদাৰ হয় আৰু এতিয়া আমি 2জন শিক্ষক আৰু মই হেডমাষ্টৰ এজন সহকাৰী শিক্ষক আছে কিন্তু কি হয় আপোনালোকে গম পোৱা নিচিনা কেতিয়াবা ট্ৰেইনিং থাকে কেতিয়াবা বেমাৰ আজাৰ থাকে তো সেইটো কাৰণে আমাৰ মানে কেতিয়াবা মানে ক্লাছটো ৰেগুলাৰাইজ কৰাত অলপ কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হৈ যায় তো মানে আমি অলৰেডি মানে এপ্লাই কৰিছোঁ বাৰু অফিচ ফালৰ পৰা মানে BMC লেভেলত এই লেভেলত তেওঁলোকে কৈছে এইটো মানে ছিষ্টেম আছে লাহেকৈ হ'ব মানে সিহঁতে ৰেকৰ্ডটো পঠোৱা বুলি কৈছে কিন্তু মানে আমি এতিয়া মানে আহালৈকে আমাৰ বহুত দিগদাৰ হৈ আছে মানে তো উপায় নাই মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু বৰ্তমানটো আমাৰ হৈ গ'ল ক্লাছৰুম নাই আৰু উপযুক্ত ফাৰ্নিচাৰ নাই পোৱালিবিলাকৰ যেনে তেনে মিলাই পেলাই আমি মানে ৰাখিছোঁ আৰু তো যদি মানে ৰিম'ট এৰিয়া হয় এতিয়া মানে কি হৈ গ'ল ৰিম'ট এৰিয়াত মানুহবিলাকে গুৰুত্ব নিদিয়ে এতিয়া লাহে লাহে গাৰ্জেনবিলাকো বুজা হৈছে পঢ়াৰ ভেলুটো কি নপঢ়িলে যে আজিকালি একো নাই তো সেইটো কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান ষ্টাৰ্টিঙত মাৰতে পোৱালি আছিলে 9টা 10টা এতিয়া লাহে লাহে গাঁৱৰ মানুহ বুজি পাইছে পোৱালিৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে গতিকে পোৱালিৰ সংখ্যা বঢ়াই পেলাই যদি মই ভালকৈ শিক্ষাটো দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া এইটো মানে তেওঁলোকৰো লছ হ'ব মোৰো মানে লছ হ'ব নিচিনা তো মানে এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট আৰু মানে যদি মানে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাই হওক বা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাই হওক যদি আমাৰ মানে এতিয়া যোনটো আমাৰ 30:1 ৰেচিঅ' ফ'ল' কৰে টিচাৰৰ ৰেচিঅ' মানে ষ্টুডেণ্টৰ ৰেচিঅ'টো তো আমাৰ সেইটো হিচাপতো আমি যদি আমাৰ 75+ আছে সেইটো হিচাপতো আমি মানে আৰু এজন শিক্ষক পাব লাগে নিয়মমতে যদি এজন শিক্ষক হয় তেতিয়া আমাৰ মানে অলপ পঢ়াটো আৰু সুবিধা হয় এতিয়া ক্লাছ ৱাইজ শিক্ষক পালেতো বেছি ভাল তো সেইটোতো আমি মানে ক'ব নোৱাৰোঁ তো মানে এটলিষ্ট আৰু এজন বাঢ়িলেও মানে আমাৰ অলপ সুবিধা হয় কাৰণ আজিকালি LP স্কুলত ক্লাছৰ সংখ্যা হৈ গ'ল 8টা বিগিনাৰ্ছ আছে LKG আছে UKG আছে তাৰপিছত ক্লাছ 1 2 পৰা 5লৈকে আছে তো 8টা ক্লাছ নৰ্মেলি 2জন মাষ্টৰে কৰাটো অলপ মানে নোৱাৰে নিচিনা আৰু পাৰিলেও মানে মোটামুটি চলি আছে নিচিনা হৈছে মানে আমি যিমানটো দিব লাগে আমি সিমানটো দিব পৰা নাই মানে তো সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা নিজৰো ভাবি বেয়া লাগে আৰু তো মানে সেইটো উপযুক্ত যদি মানে আমি শিক্ষক পাওঁ তেতিয়া আমি মানে সেইটো হিচাপত মানে আমি শিক্ষাটো দিব পাৰিম আৰু আপোনালোকে নিজে দেখিছে আপোনালোকে আগতে গম পাইছে ৰাস্তা ঘাট বেয়া কিবা বেয়া হ'লেও ইমান ভিতৰত যে ইমান ল'ৰা ছোৱালী আহিবৰ কাৰণে আগ্ৰহ হৈছে মানে সেইটো আগ্ৰহটো যদি আমি মানে যদি ফুলফিল কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে লাহে লাহে ডিম'টিভেট হৈ যাব ইমান দূৰৰ পৰা কিছুমান আহে নদী পাৰ হৈ আহে কিছুমান আকৌ বেলেগ গাঁৱৰ পৰা আহে এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আপুনি দেখিলে গম পাব বহুত কষ্ট কৰি আহি আছে কিন্তু এই কষ্টৰ বিনিময়ত যদি একো আহি পেলাই একো শিকিব নোৱাৰে ভালকৈ নোৱাৰে এতিয়া মানে আমাৰ বস্তুটো শিকাটো আমিও মাষ্টৰ হিচাপে বেয়া লাগে অকল ল'ৰা ছোৱালী বাঢ়িছে বোলে যদি একো শিকিব পৰা নাই তেতিয়াতো অকল ল'ৰা ছোৱালী বঢ়াইতো লাভ নাই তো সেইটোৱে মানে এটা ৰিকুৱেষ্ট আৰু আপোনালোকৰ থ্ৰু দি আৰু যদি পাৰে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এজন যদি আৰু মানে বৰ্তমানৰ কাৰণে এজন শিক্ষকক দিব পাৰে আৰু আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় বৰ্তমান আমাৰ ক্লাছৰুম 2টাহে আছে 2টা ক্লাছৰুমত 8টা ক্লাছ পঢ়োৱাটো মানে বহুত দিগদাৰ হৈ যায় মাষ্টৰৰ সংখ্যাটো বাদ দিয়ক ক্লাছৰুমৰ সংখ্যাও মানে বহুত কম তো আমি এটা ক্লাছত 4টা ক্লাছ বঢ়াব লাগে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইটিক পোৱা কৰি থাকিলে ইফালে বুজাব নোৱাৰোঁ ইফালে মানে বহুত মানে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ হৈ যায় আমি এতিয়া মানে SMCৰ লগত মিলিজুলি মানে আমি এক্সট্ৰাকৈ ঘৰ চব বনাই লৈছোঁ বাৰু তো এইটোত মানে ইমান কমফৰ্টেবল নহয় আৰু তো সেইটো হিচাপত মানে আমাক এতিয়া বৰ্তমান সদ্যহতে যদি পাৰে মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমাক মানে এডিশ্যনেল ক্লাছৰুমৰ বহুত প্ৰয়োজন হৈ আছিলে আৰু তাৰ উপৰি কিছুমান প্ৰয়োজনটো আছে বাৰু বাউণ্ডেৰী ৱাল কিবা কিবি কিচেন ছেট এইবিলাকো নাই বাৰু এইবিলাক হ'লেও বৰ্তমানটো আমাক মানে বেছি দৰকাৰটো মানে মাষ্টৰ আৰু মানে ৰুমৰ দৰকাৰ হৈ আছে যদি সেইটো পায় আমি SMC president lo pin tum ke ba potsi media bitu mon be akru di party lo lepen labangso media hoi ben si lepen headmaster ki pu zona dak secretary kan tu bang lo master bang napabat atson de bisi jadi no lepen classroom bang ma kenan so lo theke sumar bang bat ko yang lo theke 70+ so mardo ke master bang ke than bang se lo tu mahani pe nonta ke se pen jong tangka masa sab chirung si aku alar tv ko Borser tu declare pon. Asal so teng mute seksak pikang yang apa sih master bang moni dun babat teh. Pusi dapat classroom on time babat teh pusi. Tapi itu makai tu kisu mana lo. Toilet tame boys toilet tame avelang. Dapat banduri war avelang. Dapat cook tame inu tu lo dapat inu nang kena. Abang so lama si formally office pali lo tame lo kang kena. Asal dihin ese personal hin bagi tu iba lo. Classroom dapat la master bangke. Problem pen सरकार तुम pen department claim pon sa de pasi chudi ni Bangsu school ng luthan bang atum sa patuk pen na joksi la bangsu school ng Charlie usomara tum masami non bang ke text oil pusi la su school ng Charlie dun SRP sa bra tum pen pachini pon
Bisa film ada biron school to jumpa ke teknik pinon ini tuh pidanon darang to jumpa dangge teknik cholo masih katu kami mata Karbi Abirta lans pan sikang ton poniglo domi thangbi kardom